ডিসেম্বৰতে হ'ব লাগিছিল কিন্তু অহা মাহৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহত আমি একোখন ডিষ্ট্ৰিক্টত গৈ কেবিনেট পাতিম। কেবিনেট বৈঠক হ'ব, ৰাজ্যবাসী কেইবাটা সিদ্ধান্ত পাব, ডিমা হাছাওবাসীৰ পাৰিব আজি যথেষ্ট। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই বিষয়ে ক'ব পাৰিব, যিহেতু সিদ্ধান্ত লয় কেবিনেটত আলোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, গতিকে কেবিনেটত ডিছকাশ্যন নোহোৱা কথা এটা মই এতিয়া কৈ দিবলৈকে নোৱাৰোঁ, কিন্তু নিশ্চয়কৈ আমি ডিমা হাছাওবাসীৰ আৱেগ, তেখেতলোকৰ ইচ্ছা, তেখেতলোকৰ আকাংক্ষাক লৈ আমি চিৰিয়াছ। ডেফিনেটলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ে আপোনালোকক কেবিনেটৰ পাছত অৱগত কৰিব। এটা কথা সুধিব বিচাৰে, মানে গোটেই ডিমা হাছাওবাসীৰ মূল কথাটোৱে হ'ল যে আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নটোৱেই আটাইতকৈ বেছি তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড। সেই সন্দৰ্ভত কিবা ডেফিনেটলি মই আকৌ কৈছোঁ, তেখেতলোকৰ সদায় এইটো ডিমাণ্ড থাকে। টুৰিজিমৰ ওপৰত আমি অসম চৰকাৰে বিশেষভাৱে কাম কৰিব লাগে, ৰাস্তা পথৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে। আমাৰ কাউন্সিলৰ CM বা আমাৰ সকলো সদস্য ডিমা হাছাওবাসী ৰাইজৰ এই দাবীবিলাক থাকে। সেই দাবীবিলাকৰ ওপৰত নিশ্চয়কৈ মই আকৌ কৈছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক অৱগত কৰিব। এটা কথা মই কৈ থৈ দিওঁ, এটা সৰু কথা এটা কৈ থৈ দিওঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাহা নিৰ্দেশ দিছে। কাহা নিৰ্দেশ মানে গালি পাৰি নহয়, কাহা নিৰ্দেশ দিছে যে কেবিনেট এতিয়াৰ পৰা য'ত হ'ব খুব চিম্পুল খানাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাতিপুৱা আমাক কৈছে, আমিতো অহা নাই, আপোনালোকে খাইছে। আপোনালোকে যদি খাইছে থেংক ইউ দিব লাগে। মানে মই কোনটো কৈছোঁ, খোৱা বোৱাত একচুৱেলি কৰিব নাপায়, আপোনালোকে কৰি দিছে যেতিয়া আমি কণ্ট্ৰল হ'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। খোৱাটোত গাঁৱৰ মানুহ চাওক, আমি মানুহ যদি ক'ৰবাত কেতিয়াবা যাওঁ, অসমীয়া মানুহ আলহী পৰায়ণ, অতিথি পৰায়ণ, ভাল পায়, আপোনালোকে বেয়া পায়, আপোনালোকে নিউজ মাৰিয়ে দিয়ে। গতিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ আৱেগক সন্মান জনাই, আৰু কোনোবাই যদি বেয়া পায় তেখেতলোকৰ আৱেগক সন্মান জনাই সিদ্ধান্ত লৈছে যে এবিধ মাছ, এবিধ মাংস, ভাত, দালি, চব্জি আৰু চালাড, এবিধ মিঠাই, তাৰ বাহিৰে কেবিনেটত আৰু খানা নহ'ব। এতিয়া বোধ আপোনালোক খুচ। বৈঠক প্ৰতি মাহত আৰু বিশেষ সমস্যা থাকিলে হয়তো কেতিয়াবা 30 দিনৰ জেগাত 45 দিনো হয়। আমি সেই ধৰণে একোখনকৈ বাহিৰত কেবিনেট বৈঠক পতাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ধেমাজিত এই কামৰ আমি আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ। প্ৰথম ধেমাজিত কেবিনেট বৈঠক হৈছিলে, পৰৱৰ্তী কেবিনেট বৈঠক বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ল, আৰু আজিৰ কেবিনেট বৈঠকখন আমি ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলঙত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে এই কেবিনেট বৈঠকখনত অহাৰ আগতে মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকলে গুৱাহাটীৰ পৰা হাফলঙলৈ আহোঁতে ৰাস্তাত যিকেইখন জিলা আৰু মহকুমা পৰে, গোটেইকেইখন জিলাত তেওঁলোকে কেইটামান নিৰ্দিষ্ট আঁচনি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আহে, আৰু অহাকালি ঘূৰি যাওঁতেও সন্মানীয় সতীৰ্থসকলে কোনোবা এখন জিলা বা কোনোবা এটা মহকুমাত তেওঁলোকে সোমাই বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি পৰিদৰ্শন কৰে। আহিবৰ সময়ত আমি সাধাৰণতে অনুষ্ঠানবিলাক চাওঁ, যেনেকে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ, LP স্কুল, হাইস্কুল। ঘূৰি যাওঁতে আমি হিতাধিকাৰীসকলক লগ পাব চেষ্টা কৰোঁ। আজিও আমি এই একেখিনি যিটো আমাৰ অভ্যাস, একেখিনি অভ্যাস এই কেবিনেটতো আমি কৰিছোঁ। ফলত যদিও কেবিনেট আচলতে এদিন হয়, গোটেই কাৰ্যসূচীখিনি আমাৰ 3 দিনৰ হয়। 3 দিন বিভিন্ন জিলা মহকুমাত মন্ত্ৰীসকলে যোৱাৰ এটা সুবিধা পায়। আমাৰ পৰৱৰ্তী কেবিনেট বৈঠকখন আমি শিলচৰত কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। হয়তো অহা মাহত নহ'ব, কাৰণ অহা মাহত বাজেট বৈঠকৰ আৰম্ভণি হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীত, কিন্তু মাৰ্চ মাহত আমাৰ কেবিনেট বৈঠক এখন বিহুৰ আগতে, বিধানসভাৰ আগতে আমি সময় সুবিধা মিলাই আমাৰ আন এখন কেবিনেট বৈঠক, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কেবিনেট বৈঠকখন আমাৰ শিলচৰত অনুষ্ঠিত হ'ব।
আজি আমাৰ ডিমা হাছাওত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক বাদ দি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আমাৰ नॉर्थ कासार ऑटोनोमस काउंसिल जी की तरफ से वेलकम करने आया है। चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी आया है तो उसको वेलकम करने आया है। यहाँ पर धरना दे रहे हैं, क्या है उनका मेन कारण, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि आज बहुत खुशी का बात है कि हाफलोंग और डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का आसाम गवर्नमेंट का कैबिनेट मीटिंग आया है। तो इसलिए आज एक्चुअली ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये आज हम वेलकम करने के लिए आया है। हम वेलकम करने के लिए आया है हम लोग का कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्पेशली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, क्योंकि ये मेरा पिताजी है लेट लिंगडू लांगथासा, और मेरा पिताजी लेट लिंगडू लांगथासा का जो आत्मा है वो हमको रात में बोला कि बेटा मेरा पुराना दोस्त आ रहा है श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी, उसको मिलने के लिए जाओ तुम जैसे भी, क्योंकि मेरा आत्मा को अभी तक शांति नहीं है। मैंने पूछा क्यों शांति नहीं है, बोला कि 14 इयर्स हो गया है अभी तक मेरा जस्टिस नहीं मिला है, हमको बेरहमी से हमको मर्डर कर दिया रहा, कत्ल कर दिया रहा 4 जून 2007 को। उस टाइम में मेरा दोस्त श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी वो मिनिस्टर था आसाम गवर्नमेंट में, और मैं मतलब लिंगडू लांगथासा उस टाइम में मेंबर ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल इलेक्टेड फ्रॉम हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन आज तक हमको जस्टिस नहीं मिला है। तो इस बार आप फर्स्ट टाइम हम लोग का कैबिनेट मीटिंग आया है और हम लोग को ऑनरेबल मिनिस्टर आता है, तो प्लीज आप जाके मिलिए, मेरा तरफ से वेलकम कीजिए बोल के हमको बोला है, इसलिए हम आया है वेलकम करने के लिए। वो खुद तो नहीं आ सकता है, उसको तो मर्डर किया गया है, इसलिए हम आया है पिताजी की तरफ से वेलकम करने के लिए। तो आज आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ का जो माहौल देख के क्या लगता है कि आपका ये जो अभी केस का जो ट्रायल चल रहा है उसका कुछ आगे बढ़ेगा या फिर क्या है? जरूर आगे बढ़ेगा, वही आशा में हम आया है, क्योंकि मेरा पिताजी का आत्मा को भी वही एक आशा है, एक ही आशा बचा है, वो है श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी। क्योंकि हम लोग को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अभी से आसाम में क्राइम नहीं होगा, क्राइम फ्री स्टेट बनाएगा, और जितना क्रिमिनल्स लोग हैं, जितना केसेस है वो लोग को ऊपर में सख्त से सख्त मतलब कार्रवाई करके जल्दी जल्दी केस खत्म करेगा। कोई कोई केस तो वो लोग कोर्ट का बाहर भी कर देता है पुलिस लोग, इसलिए बहुत हम अच्छा लगा। इसलिए हमारा फाइनली होप है कि इतना साल जो हम लोग को जस्टिस नहीं मिला, इवन कांग्रेस सरकार का अंदर में जस्टिस नहीं मिला। मेरा पिताजी एक कांग्रेस से इलेक्टेड मेंबर था, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी उसको मतलब जस्टिस देने नहीं सका, लेकिन हम श्योर है ये बीजेपी गवर्नमेंट का अंदर में मेरा पिताजी को अल्टीमेटली जस्टिस मिलेगा, और उसको कौन उसको कत्ल किया वो लोग को सजा मिलेगा, क्योंकि मेरा पिताजी उस टाइम में एक इलेक्टेड मेंबर था एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल को। अगर 14 इयर्स बाद में एक इलेक्टेड मेंबर